Давайте, мо 4 хозяин барын чакыргылан да, мо бүт барын облигин оңдосун, Бойларын да bir полоса салсын анда асфальтычы. Сендерді сөйлеп яқы сеппей қойып отырсың, ошағын қарағыла мақұл ба? Ушуну күнде септешин керек, Нурбек, Шонбек Алматович. Ушу жерге, Осмоновага, Ошно Окатка сөзсүз күнде мақұл, күнде bir рейс кылып турчу. Билем, но тяжело, но жасаш керек болду да. Мына тротуарга чип кеткен бе? Ооба, мону ийип атам. Дакан сайдай берден кругойго чейин. Мына кара. Кара машиналарда. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар жигиттер? Жакшысыңарбы, иштер жакшыбы? Саламат кана, жакшы кыйдалбай атасыңарбы? Бул эмне болуп ишкана? Мастер Микс ишканасы. Так. Эме, архитектор. Мону тротуарда отурушабы? Ооба, муну ичкери киргизел. Аркы тротуар мени менен. Карагыла ушуну бүт карагыла, эмес кызыл сызып бергиле каяка чейин, кирип, тротуарды бошотусун. Макулбу? Давайте кеттик. Так, оборона кайда? Могу машиналар карачы. Канча бир 5-6 метрле чип кетип тур, карачы мону. Я. Кара бардак, чаң. Эмени Каламатович, мону жууш керек да, дагы повторно жууш керек. Монучу. Ооба, Нурбек айтчы, жуусунчу. Айтчы, бүгүн жуусунчу. Нурбек. Мо дөңгөлөктөрдү алгыла. Беди мап ким бизде? Жаныбек Попович. Аны иштебейт да. Я. Кара, лайда, чаң, кара, полный антисанитария, кара. Мо дөңгөлөктөрдү алдырып, Нурбек, моякта бүгүн бир 10 рейс кылып чыккан, макулбу? Дакканса жууп, тазалап, мага ушул отчетун бересиң. Алматы, түшүндүңүз да? Ооба, шыпыр таза, кара, вообще даже 1 жылдан бери шыпырлар экен. 1 жыл болуптур. О дөңгөлөктөрдү алып, ПМГ тетигилерди алсын. Бул жер сайын болуп калган эле. Дег айтам да, алдыргыла. Кана эме, сакалчан. Жокпу? Так, мон кана бериш балдарга. Мо машина кара, качандан бери турат ушул машинечи? 1 айдан бери турат да. Алдырыламы машинечи, кара? Уже Айтып коесуңуз улан. көмүлүп калыптыр. Такырама чаңда, полный чаңда. Bu yakta bizim yerler var mı yok mu? Ya. Тротуардын жерине чыгып алган. Жерди бош. Тротуар hoş gerek bu yak. Нерде, мынанда. Жоқ, bunu süleştik mi? Bu narkıca arkası. Ova bu siz yok bilin, bunu süleştik. Bu yak süleştik bu yerde. Tak, bu baktarda farmovka kıldılar mı? Şahardın en kirevisi yeri şu yere jigitler. Tak, gül. Tetaktarın oңдоп. Зеленая зона Кылышкай. Ооба, зеленая зона Кылышкай. Чаң бармы? Ооба. Так, оны алгыла. Кара. Мусор, карачы. Ушул жердичи. Так, архитектор, ушул жерде бир кандай кылабыз, бир лоток коюп, зеленосу она кылып шаардын кире бериши да бул жерчи. Эскизный проект запись, эскизный проект. Сүтөөрү менен. Я. Суу тартпасак эртең дарактар курап калат да, суу жок буякта. Ооба. Ушул жерди бир тезирээк өзүңүз контролго алып ушул жерди карагылачы, макулбу? Аты бардакта ушул жерчи өтө бардак. Уят, ушул жер биз эң эме да. Могун кара, канча болду машина турганы. Могун кара. Могун ал нар жака. Балдарга айтсаң алсын. Алсаңар балдар. Нар жака алып кой. Кара могун машинаны 1 жылдан бери жатат. 1 жыл болду. Кана оборона. Башыч. Келдиңизби Токоевич? Көрдүңүзбү, барда, кир мояктар, вообще свалка. Ушул жакта полный частный болуп кеткен. Так, мону алгыла, мону машинаны алгыла. Кана оборона келдиби? Так, алгыла мону. Мына кара, 1. Так. 1, 2, 3, 4 мону барды машинаны алдыргыла.
Так, ушул жерди кара тетиги бактарды алып, эмелерди алып, ушул жерде бир зеленый зона кылышыбыз керек да. Так, эме Сонбек Алматович, ушул жерде бир өзүңүз шефство албайсызбы? Я? Ушул жерде бир бак кылып, тигип, сквер кылып, аллея кылып, сонун кылып койбойлукпу? Карама, бардакты карачы мына, лай, карачы, ужас лай. Кандай кылсак болот мына? Бүгүн таптаза кылып бир экскаватор алып келип тазалап, Нурбек. Өзүң карачы бүгүн. Экөөңөр карагылачы, могулар машина алдырып, жууп тазалагылачы, карачы. Лай да могулар үчүн бүт. Пол антисанитария да кара. Бирок чекерек чирип кетиптир машиналерчи. Кеченде тартып таштаган видеого Мына жерде 5 машина, нар жакта бир девятка турат, ар жакта рефрижератор турат, ар жакта да бир машина алдыргыла. Жүрүңүз. Таканса басалы. Могуларды алгыла, лайлардычы. Мына кара, мына гайын, ушунда мына жуугула. Нурбек, молар жуугула, бак бул молар сүрдүр. Так. Мына карачы, бардак, полнейший бардак, антисанитарий. Так, моучу. Сави дейт. Сави кафе. Так, мо кафе. Госакцысы барбы же биздин жерде турабы? Каралчы. Я. Карап тактап. Бул караштан өттү да бизге. Жок, бурун эле бизде шаар. Могул жагы полный шаарга карачы. Бул жерде 4 адам турду. Арапбаевдики, Атамбаевдики баягы. Ана Шарапат Женики бар. Ана Немпанов бар. 4 эле адамдыкы мына жетчи бүт бөлүп алышкан. Да? Ким дейсиз? Шарапат Женики бар. Арап Азаматтык бар. Немпов алиги Алмаздык бар. Анан Атамбаев. 4. Таканса 4 кишиникиби? Ооба, баары бөлүп алышкан да булар. Ну карабай, эмне үчүн карабайт? Биз айтабыз, келебиз, полный тосуп алышкан кээ бир жерлерин. Так, хорошо. Могу документтерин тактагыла. Могу жердин алдына брусчатка басып, татнагай кылып, озеленение кылсын, гүлдөрдөн тиксин, эмелерден тиксин. Эми тура берсин бул, эгер биздин жерде болсо, карагыла арендасын. Частный госакты болсо, кереги жок, тура берсин нормально экен. Только мына брусчатка бассын, тегиздесин. Брусчатка бассын. Могул ошол Азаматтык. Арапбаевдики пол. Ушул жерде. Бетонный заводубу? Ооба. Бизде зеленый зона кылыш керек да, туура. Бул каяка, эме каяктан алып келет буну эмени? Карьер каякта? Ошол деме жакта алып келишет. Бул жерде кандай кылсак болот? Карачы, бардакты. Я. Бул жерге бир жакшы бир сквер разбивка кылып, кичине ограждение ачып. Ал жерден канал бар. Канал бар. Ана алып келе жатсаңыз. Тротуарына жолду, мына каналдын боюна тротуар кача салып түшүп коюлуп. Же тротуарга жакшы, жол кылган жакшы бул жерде. Кандай кылсак болот? жерде расширение кылыш керек. Бул жерде автомобиль машина ушул жерден кирет. Ошондо айтам да буну Болбойт, адам деле баспайт. ооба. Бир расширение кылыш керек жолду үчүн. Жолду расширение кылып, озеленение көбүрөөк бериш керек, потому что чаң аябай көп. Бул каяктан ташыйт эменичи? Эме сырьёну. Ушул Араван жактан алып келет. Ошол жакта Араван жактан. Араван кара тайшы. Ооба, ошол жактан кырышты. ушул атрафтан алып. Ошол жака курса болбойбу? Бул жерден багы отгрузка удобный да. ЖД өткөн да. Ушул жерден Жыды менен ташыйбы? Жок, өмүр базада цементтерди башка жактарга таркатканда цемент аркылуу кетет. А так машина. Цемент ташуу биякта, цемент базабы? Ооба, цемент чыккан жери ошол жерден немеге ташып түшөт да. Бетонный база. Бул жерден көмүр дагы кетет, цемент дагы кетет. Ар жакта темир жолу бар. Давай андай айткыла да, мына порядок кылсын жа, кара мына өзүнүн территориясын карасын да. Тутан миллионы зарабатывает, правильно? Айткыла муну эметип. Мояктын карасын анда. Давайте мы тогда его задачу, мына бир полосаны кылып жасасын жолду. Давай хозяин тапкыла мага бар чакыргыла анда. Карама бардакты. Ким карайт муну? Ошолордун мусору да, туурабы? Я. Мына ошолордун мусору. Буларга тил үзөтчүлөр эртеңден баштап сузарга неме кылсак жасашат баарынчы. Булар вообще тил үзөтпөйт. Буга чейин тил үзөтпөйт. Жок, тилиңер өтпөсө анда тил өтө турган ким бар биякта? Менен башка бирөө тилин алабы? Сиздин немеңиз менен эртең бүгүн келет көрүшөт, айтсак полный жасап атышат го баардык жерде элечи.
Давайте, мо 4 хозяин барын чакыргылан да, мо бүт барын буя облигин оңдосун, обил оңдосун. Бойларын да бир полоса салсын анда асфальтычы. Асфальт салып берсин. Моларын барын алыш керек да, кара уят эмес мына, кара. Тура коюп алат деп коюп алышкан. Барда экен, кандай кылса порядок кылса болот бу жерде. Ошону 3 жылдан бери алдым. Но катар контейнерлерди пол арапа көйдөп таштаган. Эч ким алдыра албайт. Бул да Арапаевдики го. Моучу. Бул да Арапаевдики го. Мына контейнердин бардыгы. Алдыргылам да, эмне үчүн албайт? Мына буягын кеңейсе деле болгуда экен, карачы. Я. Так. Давай, мон барын алдыргыла эме. Бул жер биздикиби же кайердеги эменикиби? Өздөрүнүкүбү? Госаксы боюнча. Мо жер. Карап беребиз. Өздөрүнүн скорее. Да? Зарбаш, бирок чын-чынына келгендечи булар карабаса керек. Себеби булар каналдын нар жагынан бери элешкен да. Ата жолдун боюнда булардыкы эмес да, жөнүндө коюп атат. Так, эмени такта бериңизчи магачы. Бүгүн ушул боюнча такта бериңиз, анан тетиктер боюнча, зданиялар боюнча. Деме архитектор монда жол эмесин сызып бергиле, канчага чейин. Мон полный алдыргылам, онданчы алдыралы. Алдырбаса уят эми чоң жолдун боюнда. Кайсы жердендес? Кайсы жерде канал бар? Контейнердин аркасында. Даже монун алдына өткөн үстүнө болду. Чоң эле канал. Чоң канал. Канал үстүндө турабы? Жарым өтөт аркасында. Кайерден? Зонада турат канал. Суу коргук зонада? Азыр болсо ошонун үстүнөн кеткен. Каяктан көрсөк болот? Бүтөт азыр. Ылдыйда бар. Ол жерде бүткөн да. Булар онда жанагындай баткоздор теңсиз болбошу керек. Азаматтын Так, оборона. азаматтын чөп тепилген. Тияк биздики территория же Карасуу алжак. Топ оң жагы бизде. Жомон алсын, полный алыш керек деп уятты. Топ база, бул союз малды. Ой, бияк вообще барда экен го. Бул канал. Каналдын үстүнө коюп алып турду, я. Жарым элескеде. Вообще каналдын үстүндө турат экен да. Анда бунун территориясы вообще нар жакта экен да. Жакта да каналдын жагына кетти. Я. Все, давайте срочно алдыргыла дагы муяка жылсын мана, канал тазалайлык. Нар жак өзүнүн эмес территориясын коюп бергиле, заборун бияка жылсын. Макулбу? Так, муну газга карайбы? Я. Кандай кылсак болот? Забор топтуруп туруп жашнакагы. Я. Забор көтөргүзүп, озеленение бир бийик дарактарды эктиртпесе чыгар. Муну көчүрбөйлүк мунучу. Көчүрсөк да болот. Өзү азыраак эле жери ээленип калган. Бунун өзү негизи топ база эң чоң топ базанын жери эле да. Сатылып ушул жер эле калды өзүнүз бир адамдын. Шарды кире беришти. Көмүрдүн бардыгы, мусордун бардыгы калган. Ох, вообще барда экен буяк. Шаардышылар буга айтты. Я. Ооба, жол тушлар. Это инспектор меле көчүрүп калсак болот. Давайте, анда эмени предписание бергиле, давайте могу жауап башка жака көчсүн анда. Я. Экологический нормалар менен. Конечно, бул шаардын баарын булгуп атыптыр да. Да көчүрөлү муну, жаап башка жака жылсын. Макулбу? Жеке менчикте турабы? Жок, жеке менчик болсо деле могу караш полный барда экен да. Токтогул деген экология бар. Газка. Чогуу киргилечи бүгүн саат 9:30-10го. Токтогулду чакыр. Сен дагы ким бар бизде? Экология бар, дагы ким бар? Инспекция бар, экология. Так, инспекция бар, дагы ким бар? Санет станцияны Санабидим станцияны керектүү тиешелүү жетекчилерин баарын чакыргыла. Ваткозду саат 9:30-га 10го чакыргылачы. 10го чакыргыла. Как раз мы чогуу предписание берилим, жабалы башка жак көчсүн. Кара, вообще бардаги ужас. Кара, могуларда полный антисанитария. Кара. Полный чаң ушул жактан чыга турбайбы? Я. Полный шаргы ушул жактан кирет. Башка жака көчүрсүн да. Тетик Азамат Арапаевди да көчүрүш керек өзүчү.
Болған аласыз. Ya, dırabılkasını narcaga koyboy saydın boyuna. Birini şakır verin sizge. Ava. Jo çakırıp ne kılasın? Aytqıla предписание belgiler koşsun. Так, мо жерім не болған жер? Жақ жекеменшік. А, Жекеменшік. Ашқадастан ішінкі. Şu жерде бүтөт. Арапаевтыкычы. Арапаевтык ол жерде бүтөт. Ушарга чейин келсе. мынау көмірбаздар апайыптықы ба? Эми ошол сатты деп атат, же сатты, же просто бирөөгө неме кылып койгон. Ну мейлі, көчсün бияқ, көчүрүсүн биякта, шаарды булгап атыптыр вообще. Так, бұл жерче. İşte çaykada. Ha. İşte dış budu. Muğan aldırgıla, düşündüngөр, muğanda pol nemetsin. Qara, Evet. pol neme eкен da. Ya, mına arıq jana kanal. Ay, kanal tosu aldı, aldırgıla. Так, ПМ, қана эме, оборона. Вообще билген эмес экен шаарга кырган 2017-жылга чейинчи. 2018-ден баштап ана биз өзүбүздүн карабызга алып шаардык экен деп. Эми бул жак мындай караганда полный жекеменчик. Ошо 4 киши. Jo, jeke mençik bolsa da оңдош керек да. Айтсак кылышпайт. Нол Атамбаев. Так, моны тоже болады, алдырбайсың ба? Так, моны қандай қылабыз, архитектор? Ол адам О, қандай қылабыз? тегерек четіне сквер жасап шығалды, жолды Жоқ, расширение сен сквер моны де, моны қарасаң бардакта. Оларды алдырыш керек. А? Полный до конца. Ова. Қара, моны чөк, көрдің бі? Моны до конца алып тұрып, алып арқаға жылып, арықтың бетін астындағы соңын қылып забор қылсын. Евро забор қойсын. Мақұл ба? Я. Ақ тұрады бұны забор. İçinde zabor var. А, мұрдағы заборы бұл? Все. Есін тапқыла, еме. Я. Жәлілбі тапқыла, тауып оңдосын. А, тегіне, тетіге тұрбай ескі забор. А, бір жаққа шығып кеттір. Бұл муниципалитет екен, а? Онда қараш керек екен, қара. Мына. Я. Газу турбадан дары тұрсын. Ауа. Так, мояқты чу полностью, эме, Байшевич, на контроль возьмите, полностью қарап, емесін ченегіле госактың, Адлет, госактың көріп бер. Адлет. Госактың көріп бер, линияда емесін қойып бергіледағы, расширение, полностью маны алып, наржағын өзі тоссын. Вообще бардак, қараш. Моған қарай. Вообще уят емес, как это так, Моған қара. Моған қара için. Арық ватхозға қарай ба? Ватхозға. А шақырға тоже көрелі, сөйлешелі. Кечкенде калганда Мына граница, көрдің ба? Мына граница. Полный тазалаш керек. Полный келіп талқылап, бұзып, алып, ебетіш керек. Өздерін айтса талқылап, бұзып алышады. Атамбаев қайтқыла. Bir жыл болдың машинен тұрғанын айтшы. Кетіге қоды, мәйме. Линия застройки. Бұл жаңа линия застройка, да? Бұзғанда ичкерге келіп тұрған. Bu ilgerden var. Ya. İlgerden boş kere değil mi bu? Мектеп бұл. İlgerden var de. Қашан құрылды? Bu yeter. Bu yıl жылда başladı. Қарамон. Шаң. Мына қара. Мына канал қарашы. Мына. Кетім онда кетіш керек біле, а? Мына қара. Бұл жерден. Ha. Мына қара. No пристройкалар чип кеткен. Ya. No пристройкалар да ушул жерден болуш керек. Ай. Канал бер. Каналды да кичинертип коюштур. Здание құрылғанына көп болды. Мектеп açılғанда. Жеке менчик эле мектеп ачылганда бир жыл болду. Eskiden құрылған здание. Здание есть. Ассаламу алейкум. Бұл емне болған ешқан ақсақал? Бұл Қандай жақсы ба? жақсы ба? Неме? Әлімбек. Я. Әлімбек. Алимбеков? Әлімбек ата немесі де? Частный. Неш класстар? Жоқ, кімден есі кім? Есі мен жаңадан кірдім да. Атына мені білбедік. Мен асырайын. Жоқ, düşündüm. Есі кім есі? Есі кім еме? Эси деменик Атамбаев. Атамбаевтікі? Болду ушулар уже бирөөлөргө ахмат берди. Все, болды. Қарағылы линиясын қойып бергіледі, алдын бұзып тазалап жылсын бұяқа. Қара,
Arka çem minip aldı. Şunca yer jetpey tabi kara. Şunca yer kara. Bu yat ete kaçı. Şunca yer jetpey karıp buna. Ya. Kara daha arık üstünde su aldılar. Arıkты даже кишинеп салып тұр. Канал, да? Чоң. Канал, тура. Все, давайте на контроль возьмем тоже. Каттурақ іштеш керек, каттурақ. Каттурақ іштеш керек. Қана сақалшаны оборона. Дамы қара. Сен сақалың сылап жүріп шыны іштешін керек те қара. Қара, бардығы ұшы жақта екен. Бұлар азыр келгенмен ертең daha қойып алышады да. Ау. Мына қара. Мында көрдің бе? Мына ескі линия. Ескі линия. Мына көрдің бе? Ол да басы шығып кетті. Көрдіңіз бе? Азыр мо көчөнүн кечирес кызыл сызыгын тактап туруп чийип берели канча керек экен. Анан кызыл китепте отурсак ошондон уже исход чыгат. Ооба. Ошондо сиз тетиги эме бүттү, Касымбекованы бүтүрдүңүзбү? Касымбекова жетти эле кечеги караң кирип кетти. Жетпей калды. Бүгүн бүтүрөбүз. Касымбекова мен бир жолу моунда тетик пургойго чейин бүтүрсөк, э? Ооба. Чогуу жасагыла. Хайранган ошумай я кара. Хорошо. Советский жолдо жүрбөйсүз. Кандай көп процесслерге чөзүм кылбай калды. Тюрен алдырып штайп өшөдү. Так, Калмаматович, на контроль возьмите. Сиз жөн пассивный болуп кеттиңиз. 350 киши бар. Оларды полный алдырыш керек, кара. Көрдүңүзбү? Мага кара. Полный бардак. Сен качан алдырасың? Бүгүн алдырабыз. Оны караган. Ол жерде бүт атамай. Бул жагы лемпа алмастык. Ол жерде бүт атамай. Все. Бул жагы уже алмастык. Все, Алмаз аке тартып жөнөткүлө. Ким, сен Айшадан боло эле? Сен Айшаданбы? Алмаз аке? Жок. Мына кара. Мына кара, барды. Бул бүткөн малса ошондо гипс. Да, бул уже атамай ушул жерде бүт атат. Мону алсын сеткаларын, түшүндүңөрбү? Мо сеткаларды полный алып, тетягынан эмесин коюп бергиле. О, линиясын. Охранный зона канча болуш керек? 6 метр. 6 метр? 6 метр коюп бергиле да до конца тарсын. Жолду төртөө, а? Жактагы неме? Эмпа булдагы. Мына турат, мына ушул жерде. Нефтебаза. Тарапта железнодорожный неме бар да. Ошо менен полный. Ана ушул жакта неме. Оларды алгыла. Тетяктан тоссун, 6 метр качып турупчу. Эмесин коюп берет да. Линиясын турабы? Кана баронан кара. İşte dese boronан деп тарынат да. Айттым го иштебей. Сизди иштебей, сизди тарынасыз. Караң мына. Шамсат жердің почти 2 гектар, 3 гектардан ошол жерге аттырып бара беришти. Ого да даяр да апара берсин да уже. Даяр жарымын даярдап койду. Апара берсин да эмеге даяр стоянга. Могуну алдыгыла. Бар. Я. Bunu aldırarız, bunu astronotlarına öldüğünde bolmuyor. Могуну алгыла, кара. Мына кара. Ой. Ой, бардак. Могуну кара. Ужас. Кандай ушундай болушту деп уят эмеспи? Токоевич, уят эмес, карабайсызбы? Кара. Могуну кара. Кандай ушундай болот деп уят эмеспи балдар? Кара могуну. Техника бериш шеф. 2 күндөн бери техника деп атам. Полный техника.
Так. Техниканы kim beredi hazır bizge berdi? Qara. Bular özünü oңдош керек те булардын бардыгынчы. Булар оңдош керек те. Мына каналдын үстүнө куруп алыптыр, кара. Полный снасти эткиле, кара. Мына Орунбек каналдын үстүндө турабы? Üstünde turab. Все полный бүт алгыламан до конца. До конца все сносите. Line'den de var belki ертеңінде келебиз. Aa, lineal koy, bu lineal koy kanalın üstünde durады eкен. Барсаң аяғына чейин. Aa, Линияның да керегі жоқ. bu lineanın kereği yok, kanalın üstünde durады da. Все сносите, полностью, қара. Kanalın üstüne kurup dur. Ертең сел келсе, болуну жолға чайет да. Ha. Оған қара, қозып ая. Kanalın üstünde oturat. Gördün mü? Hiçbir предписаниянын кереги жоқ бұяққа тұрабы? 6 метрде. Ha. Охрана зонасында 6 метрде дең бар. Үстүнө куруп алышыпты. Мұны алдырғыла машинасынча. Ар жағын алдырғыла мұна. Ушуну айт. Ha. Пасты ушуну дейм айтабыз. Ау. Қара мұна. Мұна канал қара мұна канализацияны бұяққа шығарып қойып тұр. Экология надзорго жана айтабыз чогуу эмеге. Оны да чогулушкасын. Қара мұны. Мұна. Мына охрана зонасы көрдің бі? 6 метр. Ya. 6 метр. Büt buna hiçbir предписаниянын кереги жоқ бұғача. Ya. Көрүнүлө турат 6 метр. Сразу бұзылыш кылышка. Ава келіп айтқыла предписаниянын бергіле буз деп. 2 күн сурап. Ава 2 күн сурап бергіле алғыла. До конца бардығын алғыла. Оларда полный красный линия екен. Көрдіңіз бе бұна? Решеткасына, да? Ава. Қара мұна. Полный красный линияда тұрады. Кафе тұран дейді. Так, кетігін әмес, а? Архитектор. Замирбаш. Тез-тез бассаңар, балдара. Тез-тез қимылдасыңар. Мына көрдің? Ооба, көрдүм. Линия застройки. Бардың. Бардым, аягым. Мына қара. Полный бардак. Упать-то сиді бұлар, а? Ода, мен бұға чейін қамбес, атышын демейіз берем. Полный аз айтқан жерге кірсе, ұлт шықпай қылып атшатты. Ау, мына қараң, бардак. Мына қараңыз, мода красный линияда. Мына красный, мына қара каналдың үстінде отырышады ба? Канал барған сән, қарама оны. Ертең бұяқтан селкесі полный ашмаяқ чаят. Тосылып полный мынау емені айылды полный су алады да, қарашы, почти тосып бүтішіп тұрды. Я, Арық болып қалды. оларды сразу алдырғыла, шыныңыр, аштырғыла, еме, кем? Балдар, сразу мына где арықтың үстін тосқандарды арықты ашқыла сразу. Мақұл ба? Особый контрольға ашуыз керек екен бұяқта, особый. Бұл тегеден де хуже екен. Қара. Молады қара, бардак, полнейший, таң көрге, я. Апорлар не тұрады, қой бопсыңар, апора дейсіңер. Я. Бұл апора немеге кетек. Бұл жаққа қой өзі, бұл қарасаңыз полный деп Жығач па? Бездеріне келген. Қарама оны. Так, бір паласа қошуыз керек екен, даже 2 паласа қошу керек екен, а? Бұл жерді проспект қылыш керек екен. Емеге чейінше, Қасымбековаға чейін. Нарда Разакова уже широкий болып кетеді. Ова. Жолын өткен да. Ова. Пойыз жолға чейін 2 паласа қошу керек екен, да? Бар еле мұрын, бұлар ұлда болғанда. Срочно жолды ашуыз керек екен, прям срочно. Олардағы красныйда отырады екен, каналды үстінде отырады. Қана, канал шын астында базыр? Ой, атаң көрі. Полный еметке алғылас. Нар жаққа қылсын. Мұна канал. Қарачы топтой бұл. Все. Значит, канал болса,
6 метр болса, значит, моның арт жағында екен да. Бұл, şu до конца. Қайсы канал, да? Нолу. Бұл Жаккалық. Жаккалық şu bu. Уамский деді бияғы менен. Bu жақта да канал бар мı? Болды бұл жаққа. Бұл жаққа қарақшау кетіп Жоқ, канал. Бар. О, мына жақтан шығады. Бұл тосқан. Қандай болады бұл? Селкесем не болады? Су алышады, сергеседі. Неден ашып қаптайды, сол жақтыша. Су кесе ашып қаптайды полностью. Ол жерден тосылған болса болды. Башқа жол жоқ. Алды ешкім тазалап айтты леді азыр уақыттачы. Бағда бетон ертетіп қойған үшін анша мусорлар топ болды. Так, мына Россияны айтқылам, ол емесін алсын, а? Значит, біз... Мына круговой бізге қарайбы? Круговой қарасылы көп. Емеден баштап, жолдан баштап бер жақ. Жол бұғын одат қой? Болды şu жерден жақын. Так, оны алсын. Оборона ғана. Оборон бесполезно дейсіз саға. Сен қолынан келбейді, алдырасың ба? Fazla abet geçer. Қол ташты. Обед кешен алдырасың ба? Ишенбеймін. Таштайсың. Geldi, payım geldi. Да? Ну, хорошо. Так, мұға біздікі бе? Қараш, тоқой мұны. Тоқой. Қандай қыл ұят емес пе? Қандай бұл шағардың керегі осы? Не қыш керек берді? Зелен зона қылып тұрып, аш жайып тұрып, жақшы кетесіне, гүлей ішіп керек осы. Так. Қараш, қандай қайран ғана жер, қайран жер. Бияқ район, а? Район. Круговойда район ба? Граница ушли. Bizimki только жолдың бұл жағы болды. Им ол жерден бүтеді, нар жағы қарасу. Так, мұйды қандай қылдық ең, балдар? Мол жерде, ұшы жерден баштап, екі полоса қош керекен, емеге чейін, переезге чейін. Переезге чейін қош. Да? Переезге чейін екі полоса қош керекен, асфальт. Расширение қош керекен, мұяқтағы чып кеткен ишқанлардың бардығын жылдырыш керек біз. Так, мол жерде особый контроль қышыз кетті қарам, еді ұят балдар ем. Бұл жерде кімге бере өзем, бұл жерде че? Зеленхозда, тұрауы? Я. Зеленхоздан башқа су жасай олай, Зеленхоз болды. Зеленхоздың башы ешкім жасай албай, тұрауы? Nerede büt eğer тазалап беришсе, мен жакшына калып туруп свежий топурактан себеп берейин. Шамшат. Вообще соның болады, а? Өзүм как раз ал жерден чыгат го. Суун чечип бериле, суу чыгарып бериле, суу главный. Су каналдан алып чыкса болот да, мына жерде канал өтүп коюп. Ошондо мен тегиздеп сонун жайып берем. Коюп туруп. Сонбек Калматович. Абай. Сонбек Калматович. Емече су жоқ, свет жоқ деген жанагы Жөнөдөн татып чыгарасыз. 10-чы кылым эмес го. Чыгарасыз суу бар. Каналдан эле насосмен чыгарасыз. Ушу жерде Абай гана. Абай. Так. Замира Калматович, сиз архитектор, сиз төртөөңүздөр. Так. Ушу жерде особый контроль возьмите. Бұл жерде оңды осық бой ұят әм нәрзе, вообще ұят, қарашы. Гүлді, бақтарды, освещение, именно осы жерден башташуыз керек та. Жұмысшыларда мен жардам беремін. Ооба, ең бізде емеуіз. Так, ушул көчө қайсы болып қалады бұл? Қасымбеков пі? Так, Қасымбековте тек автовокзалға чейін, оның бір беті. Так, нар жақтан Осмонованың екі беті, Мамырованың екі беті, и Алишер Навайның бір беті. Ошы особый контроль ашу керек те балдар. Азырчы ушу жерде башташ керек біз. Мұны аза Осмонова көчө бүткеннен кейін бұл жаққа да. Особый контроль. Ребята, моды оңды осық болады. Уят қара, ел қарап тұрады. Мақұл ба? Так, уақыт болып қалды ба? 8 болып қалды. Бүгін 2 сағат жүрдік. Бүгінгі техниканы кім бере шема? Техника, так, кім бере техниканы? Қанша техника керек сізге? Сыноска, бір шахмандан, бір экскаватор болса полный тазалап. Кім береді? Бересің бе, Нұрмұлла? Жоқ, бізбен іштейді. Бұл башқа көчөдө. Сізге кім бөлінілегіңіз? Водоканал. Бер. Науиге чөйіз. Водоканал, біз Науиге чөйіз. Науиге чөйсіңер бі? Водоканал бізме. Так, башқа. Так, кім бар бізде? Нұрбек, сен чечіп бер. Нұрбек чечеді.
Так, ким бар дагы башка? Жок. Сен өткөндө чечкенсиң, шашпай тур. Эме гана. Шумкар гана. Мына шумкар чечет. Шумкар. Шумкармен байланышып. Так, 2 шахман, 1 экскаватор бер. Түшүндүңбү? Болду. Телефон бар. Мага группадан тарып жөнөттүң. Шахман келди, экскаватор келди. Бунда бар бир техникасы. Кана пата бериңиз эми. Баптыр, ушу иштериңиз ийгиликтүү болуп, шаарыбыз көтүнө чыгып, барыңыздар ден соолук, аманчылык калат. Аллах. Все, жумушка, ребята, бүгүн обедке чейин офисте иштейбиз.